say me be say right na say no what is he managing as the ambulance manager our region what is he managing yenya de ma ne nya yasa ye nipa ye nyina ne benya sika akọ UGMC ye nyina ne benya sika e de akọ private hospitals it is compound nketen na wase na ehwe ye no akadia nurse for here they should provide you very Opoku baby obi anopa ye tia no ni fitire de ekoso nie akwara na da taxi mu no you re Kwabena mi ta kando mu ne ye ni yie ye nyina ye ganafo ye de mato wasa monye djuma nipa nkwa ye baako nipa wo a wontumi nyane ne mane nya yie mamonye ye sa na ya na eti akoma na bada wonsa so akora ni wo boafo wen doctor ye ready so be hye no de na ode hye no ahafo ha ya Oman me da say well 38 minutes after 8, Dwaso Nsem on Adom 106.3 FM. It's about to your double cut and the bring my whole coin quickly. Na ya dia to jana. I feel ya the trends no so bro. That's it. I'm not people be chassis. Oman. Well, tell na fi queen. Yeah. Yeah, I'm a daily garden chassis. The anyman NDC MPP say ya ni a church abegum say ya na nko 40 to ho na pomudi na ekuom wo hwe daily guide na MPP na NDC na MPP na sky train ya de nyina da ha sky train muti jo muntu be na yenko yanim na sika kra ye pekra de ahye ho apobdi kra yenya so de anu de ayi government to rename Kotoka International Airport nipa na to say ye kra nya hwe nkwara yes ayi rename ne hia yen asoman into ayi ire ma ya ga da yi ni ti hu na ete Brighton no oso mo betesa Kotoka din akwafa na Kotoka International o ma ye tim ye New York say ye kra de hwe nkwada yare yes de hia yen no ene se akwatesa airport din ye akwatesa airport din na da daily guide de aban Oman in fact asem we pa de ayi so edbesia Oman it's so sad o edbesia we no ni abe condolence bofa kese okay ni akosie okay you nasa me das